Umuryango w'abibumbye ONU watangaje ko intambara muri Sudani imaze guhatira abantu bagera kuri miliyoni 3 kuva mu byabo kuva itangiye mu kwezi kwa kane. Uyu munsi kwa kabiri Perezida Cyril Ramaphosa wa Afurika y'Epfo yakiriye inama y'abayobozi b'ibihugu bya Brazil, Uburusiya, Ubuhinde n'Ubushinwa bahuriye mu muryango wa BRICS. Nyuma y'ibyumweru byinshi byari bishize ubwato bwari butwaye abimukira bagera ku 101 buheze mu nyanja kubera kubura amavuta, ejo kuwa mbere harokowe 38 bagezwa muri Senegal. Ejo kuwa mbere kandi ubuyobozi bwo muri Libya bwirukanye abanyanigeria 161 basubizwa iwabo. Ibi bibaye mu gihe ONU ishyigikiye umugambi wo gutahuka ku bushake, mu gihe ibihugu byo mu majyaruguru ya Afurika byo bibona ko umubare w'abimukira bajyayo binyuranije n'amategeko ukomeza kwiyongera. Igice cy'amakuru avugwa muri Afurika tuyirangirize muri Zambia. Imyaka hafi 40 igiye gushira itsinda ry'abahanzi b'injyana zizwi nka rock bongeye kubyutsa umutwe bakaba basohoye album yabo nshya. Ubu biteguye gukora ibitaramo muri Amerika no ku mugabane w'Uburayi.